Nakamyalap ka badailing ba ka puli puthi kalong ka bakong san bat ka badan kam bha ban pin bha ya ka jing em jang ki breu ban ya ka jing yo pisa na ba ka ne tang shipor bat ka bala ban ludno ha ka no ka khaleman ong uku chairman ke MIDC ubaran samsu tengah habakran kom ukong san bat peliru ya ka food fest kom sales of work ha All Saints Hall Shillong ka program bala penlong da ka jing seng samla CE Union Shillong Rilung Presbytery Social Welfare and Evangelistic Committee kum kajing yarap pisa nakabenta kajing te ya kamairung he Presbyterian LP and UP School jong kajeseng samla CE Union Shillong Rilung Presbytery Haribhoi District. Hadian bolano senyang da kapisa syakani ka school hakani ka program uba su tengah oleh thuru bakum ki banget jong ka balang deban board ikinuksa ujisu uba laong banlet yalap Syasa telah kepertai ban yarap yaki para beriu. Oleh yaro iki kam bakrau balale da kajeseng samla CE Union mantai yaka school Shamairung he Presbyterian Church Ribhoi District ban kentiu yaka bha kamiat jang kinong shong shnong kathan bat pen pauru ka jingkermen ba anla bantai pendap no yaka tika school ka badang dan bun ki jinglut bat jingno senyang babun na baro liang. La penyat ya ke program do utaman besan de beliau Karlingka la polis dang berduai da ka kong GP Nong Klau nang ta ki jingker ku penwai no Reverend E.R. Tensong Executive Secretary Shillong Rilung Presbytery hakani ka program la di ki jajing bang babun jan ki tiar basna de ki kti ki chhor ki chap ki jan ki nabat ki wei hakani ka program bashisni Shillong Rilung Presbytery Dingba jong kadi ka committee social welfare and evangelistic committee Priang subha yaki iway piway nado pastor Reverend E.R. Tensong balong executive secretary jong ka presbytery jong ba ransom balong chief guest hakani the event hakani ka step lada pidi ni lada pili ai ru dulu ki baro ya ka pendan buram piau play au kedang ya ka mensiem ka patrang bagi ka mensiem ka patngan pendap da ka bapha kini lang ktin ko je play tu ni lang play jendai yang yo ini tuai nama kecil bagajin haspun kejamnya. Hendai tang kawai ke bangakuan berpikir mau yang ini. Utrai jumi Jesus Christ, ladangi pulih ke gospel, uai ke hukum, ladang ke commission, uang late cek pertek, yalam ya ke gospel hakik beri barok. Berkata ke hukum, kaba krantam, kaba utrai jumi Jesus Christ, uai. Jadi ke hukum, uai sikit bangit. Uai seki balang, baru uai seki long kemi, uai seki samla, bangi lek, banyalap ya gospel. Berkani ketika bentar, kaba kerau, kaba kejingseng samla, CE Union, jom Shillong Rilung Presbytery kale. Berapa ngapek ya ketika kam kaba kerau, kaba pi lek naga jingseng samla, ngadap naga jingkemen, namar kat neteli kisdan kilayan, ketika kam ru kananangyan. But kalau long sisa kejing terku nagbata kasnong hantu mde tang kamairung he hendrai war kamairung padeng kalau long kejing terku pada situ kiwai kisnong ru lada kita situ umram blai lada situ dinong dong to PE ya kejing terku ya kejing dong jong ni school bak namar kata kenehi kede benta ka bapi na kalian ke kejing seng samla pile yang bakrau tam nak benta keburam ke jong try jong ni ban abang perkhat na ne step ka kadangwan sa kini program na perkhat bahagi ni kisni kani ke benta ka bakrau tam ka pangila ban ai sa kidi melang sa alang kham tam ban ai ke jing sta ladangi ai ke kisni ya ka pisah kala ban lutno hendrai haba pi ai ke jing sta syakini ke badan kam ya ke jing sta kani kan neksa bakani kan multiply sista nripo life of sha bat na kalian ka jonga sa sisin ai kublay fi khot de jing seng samla bakin nang ai trace hem nang mata kan ka kam bat la da don ko benta ka bangi na kalian ka jongi nginyo ban ya
nangiteng namar ka kum ke jing soko ke jonga kalong ba ke jing nam kam ke ding bon ban penya ya ke ding kam nang ne sa kam ka kum ka ba pi la kado ha ke siti ka ba pi la tho sanga ni isi bon ke jing nam kam dang bon ke jing nam kam hagini ke school to bapi ki penya kum gajing seng samla namar kata nakalian ke jonga hagini ke kuar kumol ong kane shwa bangan pli ya gani ka program sa sistem na ai kum lay ya fi way nadu sloba kum gajing seng samla dan ong ba kote men sisni pipur ong ba te kala ai kelas ke program jongi mo ba kani ke rally jong kini ke seng jong gawe ke seng lo ba to tay lele gini barok de jibin krek jong blay shu pin krek lupa yo sibit mdak bam sibit namar barok kin say wan rung hang ne ban bam na kata sa krek lupa na kaleng jong fi mo te sisisin na kaleng jong kan ni por dan pin ko lo gani ke jingkren ke jonga bat shwa bangan pli gani ke por ngan kerpa ya i temen mesan karlingka ban shimi ni jing ai sum ha ba kan long ke jing kershan ya gani ke school ha ba pe ya gani ke jing kam jom ke school ke bapi tengeng ti bapi penia ti hapo mairung he i let's say ni jing ai jong ai long garit henry wala kata ru nama nang kuat mani sim ta bapi ki khot ke jing seng samla namar kata sim ni jing ai ibarit jonga bakan long ke jing ke khu na mata kane ke project pat kumju ru nam ta kane program ha kane ke sni ini jing ai barit jonga tuan kum chaman ha kane ke por kan ai ba nadu ke sim ba ublay ke khu ya kane project jong ke jing seng samla dia kane ka por ngai kerpat ini barok kebenar kane ke kane program begini yang lah ngan penbena ya kane ka food ya kane ka food fest come sales of work ban li kane potongan penbena kane ka step dan kalian ke jonga kumu konsan jong kane program na penbena kane ka step bayangkan ni ka food fest come sales of work wala peniai ke Jason samla CE Union Shillong Relo Presbytery lapin bena wala lipat ba no menta ke step jong kan ke sni na ka menta ka burom ke jong bleu kun ba bleu men sim ko ba namta ka burom jong ke Jason samla Shillong Relo Presbytery khublei sibu subhanan